Nibyo ndabasuje bahaye ikaze nongeye kubifuriza kugubwa neza mwe mwese inshuti mwahisemo kubana natwe hano kuri Region Info aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Fashe aka kanya kugira ngo mbanze mbasuze kandi mbifuriza kugubwa neza abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Republika Demokarasi ya Congo, abari mu Rwanda, Uganda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye. Mbonye Uganda bamwe mu bayobozi hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hari uwavuye Tanzania Tete Antonio kuva Angola. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola rwose bamaze gukandagira i Kampala aho bagiye gukurikirana inama yateguwe na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igomba kwiga kuri iki kibazo cyo mu karere ngo mu rwego rwo gukumira ko intambara ishobora kwaguka. Biteganyijwe ko hari n'abakuru b'ibihugu baza kwitabira inama. Turakomeza dukurikirana turebe uko biza kugenda abigenda kabisa. Ntabwo ari byo nza guheraho, ahubwo hari inkuru ikomeye cyane ngira ngo duhereho bavandimwe nshuti nk'abantu mwe. Iyi nkuru ni inkuru imaze kuba yantungura aka kanya. Igisirikare cya leta ya Republika Demokarasi ya Kongo FARDC bashyize hanze imenyesha rikomeye cyane. Nimvuga imenyesha wumve ko ari itangazo. Iri tangazo rikaba rigenewe itangazamakuru ndetse iyo bavuze ko rigenewe itangazamakuru aba ari itangazo rigenewe buri umwe wese, kuko buri umwe wese aba yemereye cyangwa se abashobora kuba yakurikirana ibivugwa n'itangazamakuru. Iri tangazo rero rikaba mu by'ukuri ryamaze kuba ryajya ahagaragara, bityo ibikuwe muri iyi nyandiko bikaba byamaze kuba byatugeraho. Ari nayo mpamvu ngira ngo mbe nabibabwira, ari nayo mpamvu ngira ngo mbe nabasangiza iyi nyandiko y'iri tangazo. Ikaba yashyizweho na General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efumi. Uyu rero akaba ari umuvugizi ku rwego rwa nyuma w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Reka kopi originali y'iyi nyandiko nyitereke muri groupe yacu ya WhatsApp aho duhurira nk'abataramu ya Songa Mbere, ndetse mu by'ukuri mubashe kuba mwaza kwisomera kuri iyi nyandiko namwe mushungure murebe ibikubiyemo. Hagati aho ngaho inyandiko tayari yo mba namaze kuba nayibaterekeramo kugira ngo murebe uko biba byifashe Reka nta gutinda rero tunyaruke turebe mbere ko tugaruka ku bindi, turebe ese ni igiki FARDC iri gutangaza, ni biki ivuze bikubiye muri iyi nyandiko. Icyo usabwa gusa nuko wakanze subscribe cyangwa se sabone. Ikindi usabwa nuko ukanda like, share, igitekerezo cyangwa se inyunganizi turabyakira muri comment. Bitabe byo ni imitima mu by'ukuri ndabizi ko mumaze kuba mwabimenyera rwose, ari nayo mpamvu natwe tuba twamaze kugera hano kugira ngo tube twabagezaho ubu bwino buhambaye rero. Ariko abantu babwira ko turimo turagenda dusatira rwose kwizihiza Noheli n'ubunani. Ubwo mu by'ukuri mbaye mbifurije Noheli n'ubunani ngewe ndetse n'umwaka mushya muhire. Ni itangazo rya FARDC rivuga ko M23 itigeze iva Uvira, ahubwo ibyo bavuga atari ukuri ku bijyanye no kuba M23 ivuga ko yavuye Uvira. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umujinya mwinshi cyane n'ubusharirwe batangaje ko ibyo umutwe wa M23 wavuze byo kuva mu mujyi wa Uvira ari ikinyoma kigamije kuyobya rubanda ndetse n'amahanga, kandi bikaba bikwiye kwitonderwa mu burakari bwinshi. Mu itangazo ryasohotse kuri wa gatandatu tariki 20 Ukuboza, ubwo ni mvuga kuri wa gatandatu menya ko ari ku munsi w'ejo nibwo iri tangazo ryagiye hagaragara. FARDC igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo baravuga ko M23 yigira nk'ivuye Uvira kugira ngo igabanye igitutu mpuzamahanga iriho, cyane cyane igitutu gituruka ku biganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Ni mu gihe kandi kugeza kuri iyi saha kimwe mu bintu ushobora kuba nakubwira cyangwa se bimwe mu bintu ushobora kuba nakuganiriza aha ngaha nuko ibihugu 15 bigize icyo bita United Nations Security Council byo byamaze kwemeza ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bagomba gusubira inyuma kilometero 75. Ryamaze kwemeza ko icyo bita ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo zigomba guhagarika ibikorwa byo gufasha uyu mutwe ndetse kandi zikava kuri ubu butaka. Iyo nicyo bita United Nations Security Council, ubwo aho dusangamo ibihugu bitanu bidahinduka: Uburusiya, tugasangamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zisangamo
tugasangamo kandi nanone Bwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa bamaze tayari already kwemeza ko umutwe wa M23 usubira inyuma. Twigarukiye ku itangazo rimaze gushyirwa hanze na FARDC. Mu itangazo ryasohotse kuri wa gatandatu koko FARDC iravuga ko iyi ari imikino ya politike n'itangazamakuru igamije gushuka abahuza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Doha ndetse n'amahanga no gutuma isi yibwira ko ikibazo cyakemutse kandi ntabwo ari byo, ngo izo nyeshyamba ntabwo zigeze ziva Uvira. No kuvuga ngo murabona ko nubundi koko ibyo FARDC ivuga ari ukuri. Ibi bigamije kugaragaza isi ko ikibazo cyakemutse kuko aho Colonel Nanga avuze agatanga amatariki yo kuba bamaze kuva muri Uvira ndetse bakavuga ko banawuvuyemo, igitutu cyari kiri gushyirwa kuri uyu mutwe ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali cyaragabanyutse. Ati mu bikomeje kuvugwa muri itangazo dushingiye ku buhamya bw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, societe civile ndetse n'abaturage ba Uvira, FARDC iravuga ko M23 ikiri mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo, aho ifite abasirikare bagaragara ku mugaragaro bari mu bice bitandukanye by'umujyi, banafite aho bagenzura imihanda ndetse n'ahantu h'ingenzi. Kugira ngo bashimangire ibyo bavuga, FARDC bagarutse no ku magambo ya Willy Ngoma, umuvugizi wa M23 w'umutware w'ingabo ry'uruzi rwa Kongo, wavuze yeruye ko batigeze bava Uvira, avuga ko badashobora kuva mu mujyi kandi hakomeje imirwano muri wo ndetse no mu nkengero zawo. Kubera ibyo FARDC bakaba basabye Amerika na Qatar ndetse n'abandi bahuza kwitondera amagambo ya M23 bakayitwararika kuko ashobora kuba beshya akabata mu gishuko. FARDC bijeje abaturage ko ingamba zikomeje gufatwa kugira ngo ubutegetsi bwa leta busubizwe muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite avuga ko abasirikare bakomando ba FARDC baba bamaze kugera aho bita Ibaraka. Iri tangazo rya FARDC akantu ku kandi ngira ngo turebe uko bimeze. Ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo 23 bavuye mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo atari ukuri na gato. FARDC baravuga ko izi nkuru bazimenye binyuze mu itangazamakuru, ariko ko nta bimenyetso na bimwe by'uko koko hari ingabo zavuye mu myanya zari zirimo, ahubwo zivuga ko ibyo ari uburyo bwo kuyobya rubanda ndetse n'amahanga hagamijwe kugabanya igitutu mpuzamahanga kiri gushyirwaho u Rwanda ndetse n'izo ngabo zinjiyemo. Nk'uko FARDC ibivuga, iyi ni imikino ya politike n'itangazamakuru igamije gushuka abahuza b'amahoro bo muri Amerika ndetse na Qatar no kugaragaza ko hari kubahirizwa amasezerano ya Washington kandi mu by'ukuri ntabwo yubahirijwe. Hashingiye ku buhamya bw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, societe civile n'abaturage bahatuye, FARDC iremeza ko ibyo bitigeze biba, ahubwo ko abasirikare ba 23 cyangwa se izinyeshyamba bagaragara ku mugaragaro muri Uvira ndetse no mu nkengero zaho, bari mu bice byinshi by'umujyi. Muri Uvira rwagati hari abasirikare benshi b'u Rwanda bambaye imyambaro ya gisirikare cyangwa iya polisi, abandi bakambara imyenda isanzwe. Hari abandi bagaragaye ku cyambu cya Karundu ndetse no ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Hari za bariyeri ndetse n'ahagenzurirwa abantu n'ibintu bikiro kandi bikora bikibangamira urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ibyabo. FARDC ikomeza igira iti FARDC ntabwo bigeze basubira mu myanya yabo ya mbere, bigaragaza ko kuko nta kuva mu mujyi kwabaye. FARDC kandi bavuga ko hari iterabwoba, ihohoterwa, kwambura abantu ku ngufu, ifatwa ku ngufu, gufungwa riteme n'itotezwa ry'abaturage ba Uvira bikorwa n'izo ngabo nk'uko byemezwa n'ubuhamya butandukanye, nk'uko FARDC nayo ibyemeza muri inyandiko. Banatangaje ko hari ibikorwa bya gisirikare bikorwa nijoro birimo amarondo y'abitwaje intwaro biteye amakenga mu bice bitandukanye by'umujyi, bigaragaza ko mu by'ukuri abagize izi nyeshyamba bagihari. FARDC isobanura ko ari itsinda rito rya M23 rigeze gufotorwa riva mu mujyi, ariko ryahise ryisuganya mu misozi n'ibibaya bya Uvira na Fizi, aho hari andi matsinda agaragaza gukora n'indi mitwe yitwaje intwaro mu gihe abandi bagerageza kuzenguruka imyanya ya FARDC. Banemeza ko imirwano yakomeje hagati ya FARDC n'ingabo z'u Rwanda mu gace bita ngo Kasekezi hafi ya Makobola ku muhanda ujya Ibaraka mu birometero nka 35 uvuye Uvira, bigashimangira ko ahubwo izi nyeshyamba zikifuza kwerekeza imbere.
FARDC iributsa ko buri ngoma umuvugizi wa 23 umutwe ubarizwa mu ry'uruzi rwa Congo ubwe yemeje mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ko batigeze bava Uvira, avuga ko batashobora kuva mu mujyi kandi imirwano igakomeza. Kubw'ibyo FARDC irasaba Amerika, Qatar n'umuryango mpuzamahanga kudagacira amagambo y'umutwe wa 23 ndetse n'abayifasha kuko hakomeje ibikorwa by'ubushotoranyi bidashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington n'icyemezo cya Loni nimero 2773. Basoza bati abaturage ba Uvira ndetse n'abo mu nkengero zawo leta iri gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo isubize ubutegetsi bwayo, irinde abasivile, kandi turasaba abaturage gukomeza kuba maso no gutanga amakuru ku buyobozi n'inzego z'umutekano igihe babonye ibikorwa biteye amakenga cyangwa se bidasanzwe. Iyo rero ni inyandiko mpamo imaze gushyirwa hanze na FARDC, maze kuba mu by'ukuri nakugezaho, maze kuba nakubwira uko byifashe, maze kuba nakubwira icyo ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba bwatangaza. Nababwiye nti rero biragaragara ko ibintu mu by'ukuri ntabwo navuga ko biri kujya mu buryo, ahubwo ibintu birimo biragenda bikomera kurushaho. Inyandiko rero ya FARDC akaba ari inyandiko itumye mu by'ukuri abantu bongera ndabyita guhumuka, bongera kureba kuri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongera kumenya ko intambara igihari, ndetse hari abatekerezaga ko 23 yavuye mu mujyi wa Uvira ibintu byakemutse, ariko ubu noneho FARDC bareruye bati ntago ari ukuri, ntabwo ari ukuri rwose. Hanyuma rero tunyarukiye Kinshasa, hari inkuru yaje gutungurana. Uyu mugabo bamwita Lieutenant General Philemon Yeva, ni umwe mu bagabo batawe muri yombi akurikiranwe ibyaha bigiye bitandukanye no kugambanira igihugu. Uyu rero bikaba bivuga ko ngo ari gukeka kuba umugambanyi, kuko ngo ashobora kuba yaravuganaga n'uwo bita General Tad James Kabarebe no kuba yaraciye intege General Mwehu Evariste witabye urukiko rwa gisirikare. Urukiko rukuru rwa gisirikare ruburanisha imanza z'ibyaha byo mu rwego rw'imbere ndetse n'urwa nyuma kuri wa gatanu tariki 19. Ni amakuru akomeje kugenda akwirakwira mu rubanza hagati umugenzuzi mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Lieutenant General Philemon Yeva Ilunga, uzwi ku rindi zina rya Taiga nk'uko byatangajwe n'umwanditsi w'urukiko wahoze ari umuyobozi w'akarere ka gatatu k'ingabo za Kongo FARDC, ashinjwa ubugambanyi, kugira uruhare mu ivumbagatanya ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano cyangwa imyitwarire myiza. Bikaba gutsindwa kwagiye kugaragara ku buyobozi bwa Joseph Ntombo Katalei, perezida w'imbere w'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubanza rwa mbere rwari rugamije kugaragaza uregwa mbere y'uko umwanditsi w'urukiko asoma itegeko ryo kumushyikiriza nk'uko ubushinjacyaha bubitangaza. Uregwa yakoze ibikorwa by'ubugambanyi, agakomeza kuvugana n'igihugu cy'amahanga cyane cyane u Rwanda, kandi bizi ko ruhanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko leta ibivuga. Nk'umuyobozi w'akarere ka gatatu k'ingabo akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu ntara y'Amajyaruguru, General Major Peter Chirimwabinkuba, ubutumwa bukurikira abaturutse kuri Sinkonko Celestine, umunyamabanga wihariye wa General James Kabarebe ngo Repubulika y'u Rwanda igihugu gishinzwe gushyikira ibyemezo bya M23. Ubutumwa uyu Peter Chirimwabinkuba arimo yatanze ngo bigaragaza ko uyu mugabo Yeva yaba yarakoranye n'uruhande rw'u Rwanda. Nk'uko rero bizavuzwe, akaba gikomeje iperereza no kumenya icyishe inyuma. Amakuru akaba avuga ko ngo Yeva yaba mu by'ukuri mu yarasanganwe nimero ya James Kabarebe. Bikaba rero byabaye ikibazo hariya rwose, baravuga bati uyu mugabo bishoboka ko yagiye agambana kenshi cyane, akaba rero ari gukurikiranwa ndetse no gukusanya ibimenyetso kuri we kugira ngo bamenye koko se nibyo byagenze gute, ubundi yaratunze nimero gute, ese byaragenze gute. Ibyo rero nibyo mu by'ukuri bikomeje kugenda bibaho, ariko kandi nanone ukabona ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ikijyanye no kuba M23 itari kuva Uvira cyongeye guteza ikibazo gikomeye cyane. Bayita International Monetary Fund cyangwa se IMF, ikaba ari ikigega cy'imari ku isi, kikaba gikomeje gutera inkunga ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi miliyoni barazikoze kimwe abantu mwe, miliyoni z'amadolari 445 IMF ikaba atari yamaze kuzihera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati mukurikirana ibikorwa byanyu rwose, mukomeze kurushaho kwiteza imbere. Ni mu gihe ngo byagaragaye yuko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo
mu by'ukuri habayeho ko iki gihugu cyakomeje kugenda cyiteza imbere cyangwa se kirushaho kwiteza imbere hakurikijwe ijanisha ndetse n'imibare. Kuri ubu ngo inkunga y'ingengo y'imari yitezwe kugera kuri miliyari imwe n'ibice umunani z'amadolari y'Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba igikomeza kwiteza imbere nk'uko bigaragara, ndetse International Monetary Fund burya ni ikigega kitapfa kuguha amafaranga yacyo rwose mu gihe utari mu murongo mwiza w'iterambere. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nubwo yugarijwe n'ibibazo, bikavugwa ko kugeza uyu munsi mu bigaragara hakiri gahunda yo kwiteza imbere, kandi byakomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri abagize iri tsinda rya International Monetary Fund ubwo basuzumaga basanze kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kabuza ikwiye guhabwa mu by'ukuri ayo mafaranga. Ni miliyoni 444 z'amadolari y'Amerika rero iki gihugu cyahawe agomba gufasha mu by'ukuri iki gihugu kwiteza imbere. Niki Uburusiya berutse kuganira na guverinoma y'u Rwanda, ngira ngo tubigarukeho nabyo, sinzi niba mwarigeze mubyumva, aho Sergio Lavrov yaganiriye na Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuwa gatanu tariki 19 Ukuboza yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Sergio Lavrov. Abakuru ba diplomasi y'ibihugu byombi bahuriye i Cairo mu Misiri, aho bari bitabiriye inama ya kabiri ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yigaga ku bufatanye hagati ya Afurika n'Uburusiya. Minisitiri Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwose rwitwa Twitter, yavuze ko na Sergio Lavrov bagaragaje ko banyuzwe n'ibimaze kugerwaho mu mubano w'Uburusiya na Afurika, ndetse bakaba baranaganiriye ku bufatanye hagati y'icyo gihugu cy'Uburusiya n'u Rwanda uko bwakwagurwa. Ati ndashimira nyakubahwa Sergio Lavrov kubw'ibiganiro byiza by'ubufatanye twagiranye ejo hashize i Cairo mu Misiri, aho twagaragaje kunyurwa n'iterambere ry'urubuga rw'ubufatanye hagati y'Uburusiya na Afurika, tunasuzuma ubufatanye bwiza cyane hagati y'ibihugu byacu ndetse tuganira ku buryo bwo kwagurwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ibinyujije ku rubuga rwa Telegram yatangaje ko inzego nshya z'ibihugu byombi baganiriye ku kuba zakoranamo ku byo bakoranamo harimo ubucuruzi, ubukungu n'ibijyanye n'ubutabazi. Nduhungirehe na Sergio Lavrov kandi baganiriye ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda ruboneraho gushimira Uburusiya ngo kuko bukomeje gushyigikira inzira zitandukanye zigamije kuzana amahoro muri kiriya gihugu. Ariko umubano w'u Rwanda n'Uburusiya watangiye ku mugaragaro tariki 17 Ukwakira 6 ubwo Uburusiya bwari bukiri mu bumwe bw'Abasoviyete, narwo rumaze umwaka n'amezi 3 rubonye ubwigenge. Nyuma ya ku itariki 30 Kanama Prito Kamena tugiye mu mateka ahagana mu 1962 ubumwe bw'Abasoviyete bwohereje u Rwanda ubutumwa bushyigikira ubwigenge n'ubusugire bwarwo. Uyu mubano ushingira ku bufatanye mu guteza imbere politike, gisirikare, uburezi, gutyaza ubumenyi bw'abakozi ndetse no guteza imbere umuco w'ibihugu byombi. Uburusiya buha abanyeshuri b'Abanyarwanda buruse za kaminuza mu masomo atandukanye, bakanahugura bamwe mu baofisiye muri polisi y'u Rwanda. Mu myaka 30 ishize abanyeshuri b'Abanyarwanda barenga 100 barangije amasomo muri kaminuza yo mu Burusiya yerekeye ikoranabuhanga, amategeko, ubuvuzi na politike. U Rwanda narwo rwohereje mu Burusiya ibicuruzwa bikomokamo birimo kawa ndetse n'icyayi nk'uko tugenda tubibona cyangwa se twakira aya makuru. Ibyo rero ni byagiye bijya mbere hagati y'Uburusiya, Sergio Lavrov ndetse na Olivier Nduhungirehe. Reka mbabwire rero ko kugeza kuri ubu ngubu amwe mu makuru amaze kuba yatugeraho. Uganda rero inama mu by'ukuri irahumuye, ibintu byahumuye. Tate Antonia, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola ndetse na Vice Perezida wa Repubulika ya Tanzania Dr. Emmanuel Nshimbi bageze muri Uganda kugira ngo bitabire inama idasanzwe y'umutekano yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bivugwa, ni inama rero yateguwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu akaba mu by'ukuri ashaka ngo gushaka igisubizo binyuze mu biganiro by'akarere ku gushakira igisubizo iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo hakozwe ibi ngibi, Uganda ishinjwa kuba nayo ari imwe mu bihugu byagiye bishyirwa ku rutonde mu gufasha cyangwa se mu gutera inkunga umutwe witwaje intwaro wa 13
hagambiriwe ubusahuzi gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo haramenyekana niba ntabwo haramenyekana urutonde rw'abakuru b'ibihugu baza kwitabira ibi biganiro, ariko mwizeza ko uko amasaha aza kugenda amenyekana abakuru b'ibihugu baba bagerageje kwitabira rero ibiganiro bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni baza kugenda bamenyekana. Hamwe rero nanjye Bosco umutaramu cyane kuri Region Info, ukaba ugomba gukomeza kugenda ukurikirana amakuru n'ibivugwa hano muri aka karere kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa akantu ku kandi. Ndakumenyesha ko njye nari Bosco umutaramu cyane nyine. Ini Region Info. Ciao ciao. Hasta la vista.